ODM e kaunti ma Busia seyo ikruok mar nyasi mar dhialo higni 20 mar duond burano migeto dhialo e sikund primar ma Bukiri e sub kaunti ma Funyula odiechieng' ma kiny. Kane giloso oko mar apisi mar duond burano, gilero ni ikruok mar nyasino itimo gi joma ok jokanyo mag ODM, ka gimedo ni nyasi ma kamano duong' kendo nego dhialo e chuny boma ma Busia mar neno ni johera mawuok e duond burano e kauntis mamoko oyuoro. Gibuogo mar buono nyasi ma kamano kendo bage margi e alap mar tuke ma Busia ni mar kuma opang bagi nyasi no ok ni kare. Hii anniversary kuzaliwa kwa chama ya ODM, chama ya ODM kufikisha miaka 20, hiyo itafanyika katikati ya Busia ambayo ni stadium ya wapi? Ya Busia. Anything ambayo inafanyika kule Bukiri, hiyo sisi hatujui. Ni maajabu sana. Mheshimiwa Baraza, gavana wa Kakamega, wakati sherehe ilikuwa alifanya Kakamega town. Mheshimiwa Gladys Wanga, gavana wa Homa Bay, wakati walikuwa na sherehe, Gladys Wanga alifanyia wapi? Town. Inakuwaje Busia County sherehe wananchi wa Busia wanakufa na Raila 24/7, wanachukua sherehe ya ODM wanapeleka kwa boma la gavana wa ndege Paul Nyongesa Otuoma. Kama function itakuwa Bukiri, sisi tutakuwa na function yetu pale Busia Stadium ya kuomboleza madugu zetu wenye tumaliua 2023 hapa Busia County wakati ya maandamano. Ningependa kumuomba baba Raila Amolo Odinga, kwa ile upendo ambao tuko nayo, tutakuwa Busia Stadium tukikusubiri uje utuzungumzie na utuambie kwamba chama hii kwamba 2027 tutakwenda